Bisa wa. Oforisuo me ka se ka cha wade. Yo. Oforisuo. Ye. Me ka se me asemo. Yo. Wo no che se ke ya ono ka cha se me ne abusafa kwa ya ba kwin. Ye tie o. Ono ka cha se me ne abusafa na kwa ya ba ko. Me kwa ji sika na me ko ma brabi na me ko ji sika 30 million. Me be fe na papa bi se bi fi ha. Me yi na manya na sam se no honto no a wo bi se ma o yi waduro. Ba se ma ne se o fi bani o be na duro. Ah me kai. The man win me no. No so o ko na so wa me bi ma 25 million aya ka da wa me be brand for ma che no. Me wa da se bo ho sika na o se me ne bu sa fa ba ko 25 million kan ne no to. Sika no me de menti ase ne se yampa se court to see abusuan ntua 1 billion emfama oyire. Obata me say court to see ono ombra mentai na fi ka ya pon ho bia yembu ni afan ko bitam say me mo na he dia say ne papa ofa se ba ko a omo fi anfo jo ta mo ko fa no acha si ko ba bi cha me de ko na he ma ho brother na ka cha na he ma say aya no kwa say court one mo court kan ne papa m so ka say o ma ba me 1 billion entin say na he ma ho no odi adanse me ti bi adanse chef of case for order court na me ni adanse ma na he ma so oni adanse ma ade na odi ba nti abusia dia nkeka amo me ni abusia fo nko ya ba kan wai. Okay, wo yire so obusa wa se ma me bisa no. Eja. Yo mi sa me. Openi Kofi. Eja Kofi. Mame. She. Nyame oboss ro bo asase no. Oti ase o. What say? Nyankopon oboss ro bo asase no oti ase wate. Ma wonye so. Men yes me say me well bi am ti 42 years dey dey my fam no. Me say me well bi am ti men jeche nkofo ma wadwen. She wiase enwo o. No kra na papa kodwa do tete me. Papa tie. When to ga me tell say me go fa ko don kon na he me. Ma ko don kon kan no kra no. Me say me fi ko. Me tell say me go fa ko don kon na me ko don kon kan no kra nche na. Me say court an kan nche me say me ba me kan ni na kire o say. Me tell say no. Court an kan nche say asase me ensi so dante eyi e kwa kra fi ho. Ye mfa ho biom. Nti me ensi so nkapimbla ombotua sika no ma ya ma Oforisuo ye ya Oforisuo jam ye aka mete monka che ma me ne che case ni woda ma go fa no papa of ase me ya ko ohima nka de ho papa na tuna ni mutu che no wa fa me ka se o court wo che o ma me get 1 billion enti nana hema wa record that wo me ono be di jena tadanse me so me di jena tadanse na me o de me nam se be ke ka bu shawo nke ka amo na ma o chano eja ko fi o ba ke si na ma go be di tadanse ma no eja ko fi papa na che se u be di jena tadanse o court wo se abusuan court se 1 billion oh yes me di tadanse e fi aba ma me na to me no na papa fa sha me ko fa me ya ko na ma fie no e se ma o ka no e kwa ma ba ke ni na jira no na ma ase na ma se o de ba da ran na ye ko na me ni o ka no kra no se o ma so ma je 1 billion e ma ne no fa me so e ka to so nti adanse no medi na ma so bedi o da court Jacofi menya na ntia se kokoro no abusuafo no pese o moton ayampa ono okay na me ma bisa no se ma bisa bi mo wa mo se anya no kra titi wani je me sim kum papa me je na wa mo ba ti ma tun na me di koko no ja me am to e fo na me dia no me ne ono ma yiri dia na me be dia no ana me ko si awa anti de oni Janet dia na ade akosi awa ani na me dia ko si awa ska fo mu chende na bi sa fo na ya mo te omudi nim ja ko e bibi ahụ na Jacofi odi kosi awa no ska no ma Janet bi o se o ma Janet ska no bi bona boso na me dia na wa o so se me pese no so ne dia wa me dia kosi awu Jacofi e ba da se ye na Jacofi ase obese me bre no
Maame waye eja kofina no den kunu na no den pa. Woni ni hye ba bia ha be difo. Na no den pa. Na no kate okunu. Koto aka kire o na na ima ya ko me koto. Se mi nsa asase so me ye kwa efi wo. Ye mfa ho mpo se ye fa wa de asem to ye so. Nti me ye fa no wa ba ka kire me se o mo di se awa nti me nsan. Na me se me san sa krata we ya koto kra me wo ba kire me. Fi se koto na hye se me nsa asase so apam ye fi so. Me ye fi so mo ma je. Okay, maame why ade pa. Eti eye. Maame eti na court to say yema Osei ska no yam fancy ha ifri se court a judge awie eja kofi ni na ahema so bedi wa dance eti say no yen ye beba register no court ho na ya baba bebusa no say court judgment ya ode pass ye no na ya hwen krata no so bi na ya hwen ya tu ho anoman why the nation's anchor Yaw enkomo no emuda ho na ne ya kakra se eja kofi kasa first na o se oba ne be kan yi o na me de menim eja kofi so no yare no so no yare wa nkobi to oba ne be kan na menim eno no so efa bi eye no kore on be so obeye te se ye meyire na abekan tinjina megidi but odi nkomo ko ejo so okofa ne wo fa asefo ni bi ko no mbe confirm ndia video wo gidie mapasa ye se ye mfama na omu problem ni nyina ne amamu aye ya kakra wa eja kofi side ye se treatment bi odi maami ya komu aware mu omagya e ma wasa problem no eno no odi gina kasa mo no so nyesa papa wa ye nyina be ya edi ato agu ene sei unu kuna kodo afu ba bi ugidi se obrebi asema ba makọ court ukoduru court abu ama wo se mamu nsi afom ho na omomma 1 billion eye wo bre ehu akatua which is unu kunu dia ena wo kunu so case ne ba wakọ sinya foforo di enimu se nka bebu mu nyina afedi akose isi emam 1 billion na be menyansam no oye smart gogoko nyam de abiem na watima gisa aka no na mu wi court di gom court manko kaka ne wazem ndia ye ka ebetima kam di court anya decide se emam 1 billion de no de ye bere no ho aba ba me bosia ne de ise gokozi age amomo de ya court aka so ma 1 billion nyam de abiem ya age amomo ndi age amomo de ya me ko me de company fo nso mo de meka me ko no mso ke gokoro mo aye mo de ya no mo mfansia owa na ye mfa umisika ne mame entisi ye de mano ye ton o ya nton o 1 billion na court aka ne de unsa be kan wa de court na kan ye o se ye de ma du kru no ye smart na ka bi nso da ba bi no waje from kokoro nim because o mo de kokoro na eko enya mo de abiem enti ya na wo ni jaye no na wo timtina ma ese wo kwaja wo so okota wo machi o court we decide awie wo ta wo machi me yeton wo wanta me anton wo mo de wo ka 1 billion sa na court ka ye di se kokoko se enko echina seja betom seja ntom si obi begidi wo atu anua enye wo case biem odi asem ana me cheze ma me e undie tie wa ba ha ne ye kan bia kire odie wo se court abua ukunu wotumi a angango court ango kan court ne wotumi no aka se yema 1 billion enti 1 billion ka no omode wo enti se na omo no mo mbe ya sabe kofiri kwamufo ene ukuna question so omo ton omo yedan a emfa wo ho wase omara udada bra wonsa kan 1 billion ena court ahye na ko ba bia ya meka se ya ton kokko ndi se sia na yemfa ma obiem ya meka se kokko ni obiem tu sentimi nka wade eye den ye 1 billion ebi kro mo ton no manya se sia no abetua 1 billion di amount etinia ba bi we ma nya twa ama nya nka me pesa meti na nwumire ni se kokko no court kan o makoton o magiska no minhwe ni mu obi amfa 1 billion ne bra me koka o mo pesa o mo de be ma me eno de no mo bu court anim dia o mo ye twiwadi na ya asem na uko hunu se unu ukura ja ni ndi otu obi di akire ketua bi asise die waba chaache no ho asem ne ye kan ena panyin na kire wo se ye kɔ ready sa ho akɔje ade no na akire sa ampa ye maamra no kire sa awi afa ye begina buso ma de kronti adadado mo mfa ma wo ne ye no o ma twe age ama wo enti so de ache no se okuru no obi ye firi a ono firi oni abusua ne ye nyina no o pentema yero o ma je ono so de no odidi ani mu bobo oka no enu na hia no
edimfa wo pain na waligya ye pain ne ngoya disaster ogu eno tie ne oka wo so wono kura nunum ama na sa akopie na hima bi anim de so adanse na be yedu tina na hima so di adanse tina na hima di adanse nti se ba kro okoka bia no de be sere asamba ye nto na anu de ne ya wonkone ye hwe ntiti na ne entimi nkunko ya okay omna samo mami the nations are getting tina Oforisuo be ma mami onya botre yaw no woni mami na wadigya ye no wa na wugya ya na odimi afa yaw mu dodo mi ni nua ni papa ni mami tim de yese mi nua bemba me wofa na se ni nyampa ho ye nkan so ma ho me awano me wade da yo akere se dabi enu po de sam ni na ye me po de bia me kwa me ka se ye di ko no okay omono ye nko yetio Oforisuo ye mami gya no a obefa time ni aka me kan se ye nua be ma no ana mami ekru no ajakofi wo se we won fanti na we won kan he de na me no ma ye fine and on fanto baby obi wa brichire eso no obi te ye fine ye kanana eton ade te ndo on fanto baby na nye no Oforisuo ko to ka asema waka ne mum ya na ga na ha no ye be se makase court nkwa na timi kase kuku ne mensim court na na nipa ne gina ho wo ye be ma opa be ko di magimere mami kase wo se de sika twetwa no mami de sika pamo ne amfa twetwa wo tini ye de pamo ne amfa twetwa wo video so de obeka bia na na wanhwe ya tifo ne ahwefo no ombebusa kwahye se bi kra ye hwe atwa na sika ne twetwa wo no so what you say inti ho no wano fun bia abante de sika pam inti oh ye Oforisuo mami aba me de masem titi ane se court one se yeboa na yeko that's it ana omo ma na emre bi se abusua no tam se na mo mfa ntua mabusa no pa ana abusua no ebi omo nso aye buada mami bia oje adwa okwa wade okoye no sebe amoa no mami bajo munya ye funde kaka oh let us say as I say nka mami na watra ho saa kodu ba bo se wode makwa hye wani ebi anka maduri de ena kwa kulumba ya kase wan hwe na obi ko jamba bia kase 1 billion na eba no na ebi a opese okwete na nka nkulansia de mami nka watra mu a hutie papa kase wo so wonde wonya no na nso obu wa wonya na nso wo hye wani ya edi eno krampo de o ma awale se yemfa nto ba bi ne nkokoko no wasam no sasam na kodu court na court akase busua no ntua 1 billion ma papa ya asi enti ebi aba e maaye no e na ye nhwe because maami aba de sese ye na ye boa no na ye kokoto ko busa se mpatwa nyanya bia no ebi a court she debit so se bedu sa time mu ntwa scan because Oforisuo ya nhwe ya maami de yaudie maami de timwa akawo o kwan bi so edi ya nhwe maami ne normal bia o ye bia maami e se ukunu wonya ye de walking ye hu sese bi wonye wose obedi adanse ama wo kan ya fidika sesu no waka na kese amobi ana adanse ni ba ko ye ohema eti se dru ba bia na emfa wo na walegya ya magyae enkura wo muntam nti wose obedi adanse maami ya odie ni firi mu na ye nyina ye moa ne enkokoto ne hwe ne moa na saa busua no so no so mo ton no mo du sika ma wa ye nyina ni eche no mo ton fa sika ma abrotia Oforisuo be ma maami ni kunu no wonye bisansa de nti akoko ya ka ho Oforisuo be ma emienu wone na akwaji bia ye ene wo se no de ode akwakosi awowa wo bisa ne se we se no se ode asem no kan wo se me amede wo se wono ane de don't mean so no be yi ni chafa bia I know the oboa what him say it's like robbing Peter to pay Paul and the oboa I say media dance ya de ama se be ya na no na busua ne de no ne nsa be kana cha se de ono akasa mu ko ble ne de wono okata so de ya anya mene na na ye and the oboa kra ma me sa akoko ne nere me see ono akasa po no e kwadwuni akasa afidie na mteso be no e kwadwofo papa me obabisa abre o de kwa koma to de one ne ye na how many acres oh eso adi bi so wo wona so aye nya konko keto ne ayo o de kwa koma to yam enti Oforisuo be me ya wale enti chese o ya ma akama ni awale no obi nwu awale wa ha se nom o de kwa akoma to ye mini obi nwu awale wa se Oforisuo be ma ye ma mi asam na shi ma me wan hwe
Mame. Obo asema no foso. Oh, nya to obo aso beka say oho, ebre na ye adwuma. Owo mi. Eye kafra. Menopause no wo mo foso susuma ne ha to de oni mmesu. Menopause no wo no so bre no. Nya abotre ma no foso be ma. Ya asemo. Me ka ma na se ukunu no kola friends eja kofi. Mo nya na adwe mo nya ne ho nyansafo pi. Na ye nya de ye betwe ma no se maami ne bre so aba no ono nkwa be fa di de biara da ye and court na sam na waka no so no ebusua no so behwe se obetimi atua de ama no ya maami na ni nya ntotonto fo so be ma de be na ya eno mi asam ane ye ken hwe maami kasa tentema ye ozo kasa ye enyu ono a because wa sure ba be sia se wo dokoko wo ye mfudie na so many years in life nyina no de akwakotene nwuram ayafuo ne ba ya yi na afiri mu ya namba nu suma ya namba nu na edie wani semu so na wa hwe ye die japa ya ebeja okasa te se de eja maami akasa ya enti bia ne kwamre me ka cha maami ne se won kana komanto no ye mo abafie ye begina wa tu te se de ya je no ne ye di asem na chi di ama ne se bi okasa de metwa so okasa ma je kasa otwa so de ye ni asem bia ko de odon ko se wasan ya ye ntimi nsan no ho se me ye kwa eja no enti je se bi okasa wasan se won san ye dia eja kofi wanya krado se koko no de akwa kosi awa no maami chefa wom se sika no wadi akoto bank a won pepe se oba be yi maami ne de ama no se odi akobo be si ana so aya ibi nso so na odi sika nso akwa ebi bia japade bia maami ne hye wom na abusua ne de no so fo so be ma ye behwe na ya je sika na court ka se wonye na basa mra na ye besa de ye de fa so na anya fo so be ma there's so many ways to kill a cat me de bia masa mu ameka kwase ebo de eya na eya katacho be ma tia se otete ye no wo se ade na koma chie ne kwase ebo ye so ye ntra se no e ma bibia me fole ya se me das okay yan kan kire Jakofi e wo dan se so mo ani tipia ma ponche ache na ewiase ade a eya se ubedi wo yonko mfifire pede na yiri kan se yampa ene wo kasa ade a na che se wo Jakofi kurakwa bi so na wo ye kwadwefo se de me maami kan sa na te de a na wo ne na oba na dokoku abom wo se media no akwa sia wo wa agisika tuatuaka etiemu se Jakofi se otuaka no sika de bia nka ma na fa hye botumu ana na kasa bi kura wasa kan ye kura se koko ba akonde ye mia media ekoye wo dia kwa abeso ye musa Jakofi se koko no ekoye wo dia kwa abeso wo ba wo ne na wade awo mamunsia na moye koko fu na wo klemu na hyepse ye wo dia wana ka jo se Ghana mra betimi am wafa koko no yan kan che Jakofi mu onye nitifu opi ye koko to akwa gisika ma maami koko ene ajapade bia Jakofi ni maami aye no sa wari go no ba ye chemienu na maami age ne de Jakofi fa hye ntrim za anya sa asem we be sa koko to biem Jakofi fa hye ntrim sawa na adwene se maami ni abusua maami ni nua ba ma bia obetwie fa ne so a da bi Ghana mra no enkyere sa ti maami ko akoma to yem ate ko akoma to yem na yenhwe emma Jakofi wonsisiu ena yenhwe emma wabusuafo no sika na koto ahye wom so mutua no ebeka ho wate ko akoma to yem yebe Omaje film say dem dia krata nso omaje ipa ba ko fo me yeden Mrs. Stepani me hwe na lawyer me papa ba ko lawyer oso mo fa mama na me na ma hwe mama no am na film me na ma hwe no yebedi mama yebedi ho komo wate kama koma to yem kama koma to yem why yakoni ani togbu ahaba keke azigblebo so kalu cargo car from Benin yene no entwetwe komo simadu so emrasia medical car to say togbu wawie togbu ahaba keke sede wasi aboa amanfo e wa santimema ne Ghana no enya asem keto akura togbu baaye Ghana ha no ebemfindu emfinhia aduasa eni akire omanfo dodo no na togbu aboa wo mu ama omunyoma ayeyie eno ti yanko na yani togbu ahaba keke enkoko twetwe enkomo simagudu so emrasisi a omono memo akwaba ofosu be ma mejosu ebro togbu ahaba keke na hwe yete sei na hwe ye boko osimfancha kese emfi na hwe ye ma wo bibiara
nipa ekɔ no ebu fa so na no den Oforisuo be mende Joada no se to gwanti mama enen so na sanka oba na ne nyina no ye bedi bronya ya ye beto aba na emu nipa nsem ene wi a ofre me wose nipa bu fa so 20 to go se me fa enkra nchia kese ma atiefo ne arefo nyina na eden ne ye ka ho se obebu sase to go aba keke de bi obetra fidie so a se be wakasa na ede pa ne ye ka ho asem enne wa wo hyebere spirit bi ana bayi bi asesa wo hyebere to go aba keke se enunti no te wo be fa na dan fo keke kwa ne kra wo a ya dome nkura na kutugu aba keke ho pe ye futu sem na de baye ni wa ya dome wo no Oforisuo wi asensem no doso so wo ka no ma bi se ye obi otenche na wo hu bibi ada no o si bibi ene wi ase bibi wo wi ase pa na ka cho se nya de bia na se be mpredo se ye mpaebo kra wo ye no anyemu ade a Oforisuo bayire abaifo ene honhombone wo mo ye trick bia wan hwe Oforisuo e kwa mo do be fa so no wan hwe a wi ase nya wo de wo se na ye be chance fitinu a ensema ye keka brabo mu nsem ne ade wo nko country bi nkoto sa no ma we bi sa sen no men ne ade kwasi broni oni sa no men ba ye aye kan wo ko Germany ne ade a omutu something wo krum sen ne ye demonstration na ye se ne ye pese yitu sa efa krum na manfo di eche omo very because omo ba ye no ya hyese ana me no mienu di adanse se eno omo ye nyina no eye abayisam ne ade a omo de ye no ma papa but ade ne ye hu obi a woni ba ono ana ye ne ba no woto a ye kasa asemu yi wo se de togwe ka bia wonte ase obi a woni ba wa boso me nkono ono ana ye ne ba no Oforisuo obi soso ono ana ye ne maame minima kora bia wa ma ne papa sika nyina hye papa ne ko adwuma bia mu a se bi nko ye ne wakoboka minima obi a ne banti wodam time aduro kira akora na asa akora ne kana numa asem no de ko we se me na maye me papa sa me na maye me maame sa me na maye me nwan sa ni nyina Ghana ha na ote sa nsem no enunti ena sebe nipa bi atu ne ho si wo se ono de sa sunsum no ma ne ade no obehwe na watu ase na odo ho bebo na sa nipa no no eni togu aba keke wo se bra na so eye na so eye ne nya ba bi a sebe wu twa kwan kwatintin bia mesu wo kuma sempatemu a entra ma akora bi nsesa wo sebre Oforisuo onipa bi o da busua mu anko no na ma busua sori but so wo no omo mpe ni ye o ma bo na sesa ena me ne o ka se Oforisuo obi akofa ne no ma firi Togo ana se Dubai ana se sebe Benin wo de no ma na eba no Oforisuo wono nko ano ma ayera ana yaje enye kwa Oforisuo ne obi kuta sika na ekuta no se no na ekuta sika no eye boncha enne sika no so anwan wo de abo aduma bo ada we na afa ubekom ne honhoma otwa musika anya kwa na de a anika na efen so se Togo aba keke enye sika duro muntie ne pa obi gya ba bi ka so ho ko ho a e sika duro Togo aba keke ntwa moja onye dry pocket on the haba and no didi juma Togwe ne papa ma on ne last born ne papa de sa de ne jano enu to no wo se ade ye ne de no ntwe emobi mefa nkoda e wo sunsum asam ne ye kan enu ti de bia wo ka san se moyi a obi a wo tie no ya wo ye change fu asebe bible man ke beka so Thomas ye ka kire wo se so le waka ye tu anamon ko Togo aba keke so ye de number ntu dwa me se Togo aba keke o number bi anka wa choro e sha wallet mu kwa na nka ye because wunnim de da wanim Oforisuo medical ka cho se na ye tie ye koyi ye be pon sisi aba no ndu ye be kwa akoda efi no miensa akono wo kro no nya wo de abiem krofo bi dia etu wo kan se ya ye woni pa wo ada no se bebe awo ho kodom Nyankopon Togo se nya ono ankasa osum ni Nyankopon na so kwa bisu Nyankopon kura ma na mo because ade ye bone Togo mpe se Togo so oba betra ho na wo do ho abehye ne nsa ana wo ne camp se bia ma Togo me so me fie nye sebe mabusua mu nye na ode ne ho ababo Togo aba keke na wo ba yie watwere wo morre ne wo se wo ba abachi nipa na akwa akore dabi o man koto adaka Mfantini town o mi enchu soloku nipa na obeku no soloku no wonu abetwibi
ye ka ne say no obi te baabi se no me de manantia me de afekura da mabre opani ewiase na enam no se etirente ya ye se enya chehye wo ekwa bi so entra wo makura bi sisa wo hyebre entra ma bro bi sisa wo hyebre because wo de mabawiase wo de yire mabawiase enti entra wo enkase mabre tuanamon waka kotogo abakeka so ye ofoso efa number ntudwa na bia na obi pe number na tententem ya de number no atudwa na togo abakeka obehu no afigase akwantempon so ofo afigase ka obesi Bomfa Hospital Junction e mane ye bebobo no usi Bomfa Hospital Junction aba no frɛ na nkodan ba befa wo nom de wakotogo wo na nwoma konkai pa e de amount 0244 48 47 0244 48 47 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we ye togbe ahabai keke ne ma odofo ebehia odabi anti fashe baby ye de be ya wo kwa otumi akọ sa me de masamo beba wiye no togbe ahabai keke ne number na de ba nya WhatsApp okay enu nti togbe se wo baby na wo de bia ya de aka wato wo pese wo nyanka wo beba nenso ma untimi ma wo se frɛ na nhyehyɛ wo no bɛyɛ obetu ka ba ho because togbe na de nka baby ana Bomfa na ye kanu na obi se wo yirai na so ti atra fidie so akan so kosi asante achi Bomfa yira pa de binye kwa enye ho yesi afidia se kwantempon so ufri e kura friend na cha krom ataya ufri ye maame anita hotel e kwa na eda ho no wonsa benko ko akra wonsa benko so afidia se kwan so uba ko du kro bi e fro a cha krom ufri a cha krom na wo kwa asotwe ufri asotwe na ko Bomfa ebe ha ya se wudru a cha krom na nika akra na so wani abrabet ma fafomako tete okutaka nso a papa ne ya adwuma na adwuma nyina okọ abakoto no ofoso ya na times obi wa o big man okọ baabi say ya na ofere short ya say anadwo ofre togo abakoto ofre so na ade ahia no sa ofre so na ade ahia no enti anadwo say ofre togo abakoto se togo bi a awiade mi nya ho anopa mi nya ho na emom anumre na pese ba wa enya ensi ukwan kwa kumi ntwa no nya anwumre amanfo kontinu wanya ho amade minsi ukwan nipa ba ya besre amanfo obufa so amanfo okọ ofoso nipa ni ahotodo opam no se be omre ya untime nye wa ho kwa kubronya no so ba o na bronya ye be medical ka cho se ya sa obi e wo sunsumu wo so wa sa wa ponche bi pa so odore na bronya wa kuni de ya ana de koche but wo so ma men kan kira se wo ye huto ba nim na wonim bronya me se ahoma amantam obi kon eboduam but wonim eye huhu masem eje se togo aba keke entra ho emma obi mfa wo se kan enwa nanka enti wo se onsa bonkumi wo pagya koso se ya na wa ye WhatsApp message e de ato ase ye frɛ me nipa so mesi me ma me de se papa de sei se wo ye to ase a togo se ono obedi nkomo ne mo me nka ncham se mo amaye na mo de ma mo nya botre nipa no do so one by one wo ya eno nche se san delete number yi kasa na waka ne free so ma ne wo so wude jama togo abakeke na yedan ye bedu so wuni adaji ampanifo se enye beye tobo ase obu wode na sem ko togo abaka onim se ene ya ba tobo ade no dua na koa ye betre no enti ya tobo kakra ofosu ye koyi de na kakra me di jama fo se eye Bomfa Hospital Junction oduro na fo togo abakeka o se obema na nkura ba befa gold na wo fie se wo enwuram se wo asiye se wo koku ase fa kodam to wa ba keke obehu kwan obefa so sa gold no obetu ama obi de wo kono okotu a oze o metimatu ama amane ne amamre wo hu ba wonim togwedie otu ne kan na wo kira amane ne amamre wo hu se de be ya wudi a gold bu ofozo wudi a wan we na wo kowu basifu ko togwedie ntesa enti number no yensa mfa ntudwa ne empon 0244 48 47 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 and no
Togbe ahaba keke ne ma yenko Togbe mo hwe TV no Togbe number na gu asent 20 man chura yem paper bo modern na chro ofojo man fa sham das okay yenko computer so dwedi emrasisi ya Ase ho no se ho techema eno ene ye fe ne sciatica na etimi bubu oto ose ka wo se dwe wo srem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi se 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otwedi musa no. Oh, Express Group adarmenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Nation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedru yesuwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi duri in the kekedru neza she. Inti suye hun ena nyimizia na nano wadi she durin san. Onu
na yɛdza yɛ burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabefu mfiri na computers ni wayɛ burukutu ginger ogu sachet jadwaba burukutu ginger nyɛ wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger bermensio nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafuro saa adwadie nkratoi FD ahwem agye atum se eye okay yakwa akoyanim eno ti yanka nkire mema bi se ekwa bi so no asisie no ya doso ewo mafam na yentu agyan emabro enkam se koku a agya kofi eso ode kosi awowa ede atuatua ka bi omaka emene no eye koku a wone na yire no ankasa edo ya enkam busua de no ho na ye konye kwa kokobusa agya kofi koku nase kwankro mo fa so to asase no anaso ono oye ansa no ware maame no ekwan bei eno fa so eye sa koku no eno ena sa bre yebusa agya kofi efrise ye maame no ne kwan ewapa agya kofi otime kwa me sa ma adwubiem medio so medase se me frɛ wo wade me frɛ so na agya kofi koku na wodi akosi awowa no se no de enka oyira busuafo de ne ho Dabi aye busia dia. De odi akosi awowa no. Aye busia koko. Na me ye. Ebusia de he. Ebusia ne papa no ebusia fo na me ne papa mo dia koko a. Eno ersa. Na me ye. Ne papa na di mam se me ye. Na me ye. Nde aye busia dia. No. Na sa koko no nye ono yire na ye. Ngwaje se ma kan ko me na ye. Na udi kosi awowa no wa ada na wa mo na mane me ka kire no se me koko no e ka kanti me di kwa kosi aba na so nde no 1 million onya ese de ko yi me kwa ni sika bi 20 million me da ko me nipa no ta ta ji 30 million me ba na obi ti wo se o se obayi na duro titi chante me man e musika 28.5 me de man na man impo me panache no de se apo no mente o mo bi afa me se enne wa hu na chate na bi amna sa edu sika no oje no o so ba be nya do wanye ti kwa bi amna sa o ba se me se o na ma chate nti 28.5 ina me de man no agya kofi papa agya kofi tamu amenu din komo no anya manfo bi de ena me ye ma adwen se mintu agyan ema bronkam eno ti asem kura ba ko eda chi aka me be kan na me de ato bi ko ha no da no kwa wa na wo kasemu no o ka se koko no nko ana wo yeye na o ma wo yeye dabi mpacho nya me se ne ko men kasa me se me ne mama na oba na me na ne ye adwuma no ewe busia sa asiro nti koko na ye busia dia nya me pat agya kofi uya mama suru what's uya mama suru men tika sani ye kasa nugo agya kofi ote aya me oda kasa agya kofi we ade anchin so amanfo fra na frefre me messages e ba no na me ye ma adwe sa asem ba ko da o menka etesi e no koko nu a wo yire pe 1 billion wa free so no ene de odi kosi awowa no ebia wo ne ba bi nko ana Bajawote koko na de akosi awowa di tuatua ka no ene de ono yire ye busua de ano ebia wo ne ba bi nko ana asase kro no aso me pato Omo papa omo ne papa mo busua fo omba ji asase kakaka na da ho enti asase ba ko aya busua ne dia ane na me yesu bi na me de kosi awoba no na tira se sa koko na dia kosi awowa no de eyo no yire ene o madia abusua na nini sa koko no aya busua dia ene abusua di o papa na ka omo cha ka me dia fa
abusuan so de fa no okay and I just say see no o de fa na de akosia wo a ana so de ni nyina na asia wo a me de ni na na sia wo ampo ameka se sikan po wa aya kasa mpo mu tia ni ewa ma sesi ya yambia ma menche abunu na de ni nyina akosia wo sesi a omo sori tia wo say ye ba becha ubeyi wa no say sesi ya abunu abusua no dia omo abase mu koche koko no ni ye koche mu mienu oso dia akwa gisika dia tuatua ho aka ekoba ne sa unim so ho ba timi a kire wo me say sikana obana osora na asem say sikan dia mbe cheta ka dia baka no manigi at batan ina ta akafa akawa 50 na mama 30 million awa sa koko nu do de kosi awowa no awo aya me nsem ka ni de papa ote mo me ta no to no eja kofi entina se ya no sikana de kosi a koko na de kosi awa no ehu sikanu Janet wajibi ni wakana no atum wote menese koko na de kosi awa ne hu sikano enu bi na de ma Janet na ano bi na me de ma no mambari na ha ta ke fo wa hu ya ono madam ne ka chamsa me ma ne de nene me ma ne de me ka sam papa o se ma ne de nene ya koko no amagu me de kosi awa no be ka tia no se oni de 1 million na 1 billion no hwehwe eso me de kosi awa ba 28.5 fu mi ta no o man say 28.5 ma me sika no Jacobi si o mo bi Jacobi 28.5 Jacobi 28.5 adanse for mo manu ha Jacobi me ma yi me melfi mo o ka ja se me ma no ka 28.5 wo mi ta no Jacobi adanse for Jacobi me papa mo mu finfante ba wan na se ni osika mo de ba na mo ko so wan na 28.5 na me ma o ela e wi 25 ma papa no Jacobi says crowd o de na mami Jacobi so ama 28.5 ayampa papa me kunya o me de me yami o ba ko fo me kura na yere menese mami me and papa mo ba mami any school no ma say papa bi sa no ti yenye sika bi ane ya che wa ya de mami oba pa wa ya de obusuafo oba mo muska Jacobi si koko no de kosi awowa no ama 28.5 ayampa na asa nyampa na me de mama papa mo no mi da no me sika na me yare na blanta so ba ye do nto sa no no kan che sika wa je de o no kan kire mi o na me ka che sa de a ene o sika na wa kwaje no so on fa mama de on fa mama de a ene me so wa asema me ne beka no de ba 17 na 17 enti o ya no say wa kwaje na 25 no o de ndi me am je o de mama me am sika wo mi ta no we na ye na nipa ye si duabo papa ko fi obi o hye wachi oh yes I know de koko na kesi abama unu an matintim kata ma se be be de na me wo de kesi awa wo de be de na me 28.5 na me de ma o wo yi me koko ya se ba ko amu fra o se konfante na 50 yanka che omo kwacha koko support enya wa ta me yaka jena te enya wa ta me yaka enya wa je tikete na me de ma o na Paul nso na aka nde wo ya ne koko tikete na me de ma o post ka ta da so aye do wo pa odini mame dia me pese oba pay oba pa mame ei asema ye kan wa ha na te se da meto what ma say ye kan wa yi ano what ma say Jacobi say koko nu a odi kosi a wo no ma 28.5 eyampa na nyampa o se mi amsika e de sika ko no na me papa mo ba me se no wiska ono no se on to be e man so ti okobo bo se o ya me no na nabi no no ma ha ka be fra na ka mo da ba ka che okobo no bosia okọ no me ka che se me papa obi am se obi atia se sika no mba je anya na frempo na wo de kosi awa mo ko to 50 million anya na sa fi ko to ba man ka che se sa koko na mo ko to no hu man se we ko to se ko si na wo bi se o ida no bi se o se koko no mo ko to no mama we say me 28.5 Jacobi o man ya te ta o de sa wo ya ni anu na mo se obi a se we che o ma sa adwene mame kasagu microphone ni Jacobi
Open go fi. Can remember 28.5. When many now more than the 4 of ya. 28.5. Mammy Fansa Mosso. I'm patch. Diana, me fi a chance. 28.5 or over the good about the one yet. What the one bear 1 million and I was a can buy 28.5. Penny coffee man yan to Jim Wati. Me see. 28.5. Now the man money now. Woman who has no you can now. I don't know what I'm nodding. I don't know 28.5. 28.5. And I'm the mouth. One billion. How about I was there? 1 billion. Is there 1 billion? I was there. I want you 28.5. Papa. When me papa ma say koko no 50 million. 50 million. Who know my dream catch us say. Sakrata no. Me tim sakrata no chomu do. Aya me ka no. Wo kai. Ma me you afrim. Aja Kofi. Papa. Mesrew. No credit eye ba ko pe. Na se kura wo ya mo ano abo ye kura ye tirafo. Me ne se Mami, am passe 28.5. I cocoon at the Guzia. My man, and a case cano, Yadima Papa, no Papa, no more, no Papa, me penatula to 28.5. Na Papa, I am 28.5. Papa, na Kosa or Yadian one. Medical about can I 1 billion because I know what it has can 28.5. But I was there. I just go for you and say one kind of crowd bet your boodia. Oh, no, man. My little I had there. Oh, where's you? My father, myself. Some in Kansas can from Mana. But 28.5 man, no, you 25 million. But my papa, no, I cannot do it. Remember, no, I dance for. No, I dance for. I'm a mammy, no more. Or tell me the Mama, more than that. And some American, I am 28.5. Yes, indeed. Me bam the yes in the bubble. Mobo dia ko fia nasi. Sa to ya wa ye mobo dio. Wo ya le ma show. Me ya le me me ye djuma dem rehwa me ma. Aja go fin to so man sika say. O mo mi dia. No bo dia baba wa so. Oh, nya me pengu. Ya na che. Kofi. O fo tre. Mo kan che so bo dia da baba wa no so. Sika no anye. Kofi. Dan wo pa ni. Wa ni sika no anye. Sika no anye. Mese me wa be wa pam cho sa. I come in that. You know what about yes, you are. Yes, 28.5. Mama no ha. Come to my dance here. Man fa me many me. Now over go there. Over go there Ejuma din ma ya de asho me me. And na akolato. Ya na eduru ba bia awade eduru sei na emu akasa ya na awreho. Aja Kofi. Papa. Papa wa dawroma. Papa bia. Susu ampa se so di sikai mama mi ampa se ka wo gidi si you. Eje. Ye.
ya ma te bia no sabo ndia o sha me de no ma no ma be ma mo no ma from no ma san no pe ni na why ene de no mba kwa e ba ko Kofi ene no no kwa e ba ko wo mu wa ha do mu nim je ko so e di kama no wo mu wa ha do mu nim ni ya 28 ina me de ma nyame no di oni bi asem me papa ko dwa bi sunsun di machi de wa ye mi nyina da Kofi wo Kofi ana ese wo okay eja Kofi ya beda ase orofo Sompa chede na saduru ho biemu Sompa chede no asaduru ho na omo a emfie mienu bi Sompa chede no omo de bi ba ye no mate so mfa so nya asem keto akora si ede ntoma eba ne de ama makurafo akata o modagya so emo anything tomatoes any anwa any antam kodanta aden kodampaboa empanifo mpaboa nyina da ye de ba ne de akwa makurafo no orofo bronyen ye da omo damo na muna moye edua sabia ku sabia nyaado ye trase ejemfre na sante kausoko skasa no beka tro se okunu ni otrene nsa ne yantumu a ya na yechi moni etrene yansa amutum moni esufre mu a ye nisu enso etumi eba orofo ye twa moni age ntuma no wate ye twa moni age mo no ene anwa no ene tin tomatoes no ene mpabo a enkoda ede so de bese eno ene bema brunyen omso atimi asere ede agu Oforisuo orofo achede wi ebeboa pa se eye sikasem dia na wo de afa momo number no eso omo hwe TV no momo number no na egusuo no dodo no na afiti ase Oforisuo ha de achede no eba o twa de ben wodie ni so a fa beka ye de no ho ne mfa nkoma enkoda nyanka wo bebi som ahodo ne bompa ye guso dodo no a enya aba edi free mo chena medi ho adanse e wa bra me bia homa no edi akireo na wote ho o ye dai momo number no ye 0598 559802 0598 559802 edi embeba tarawa media ana Blessed Foster yemfa we emma Sompa chede na yentumi emfa nkoya doye pa na emwa Express Group akonto seminar yemfa nkoda broni krom na apeso kosua de okoye adwuma Express Group Kumasi Accra Tema Islegon takwade sunya tamale obehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 yenko nyafi akonto seminar emfa enkoda Express Group orofo Liberty Conference na saduru ho biemu na Liberty Conference no dodo no a na enyamfaso enso ede Oforisuo orofo afi wedie no 26 October na chese bosumi ya yiwum ya na ye call Liberty Conference wo Jubilee Park ho na nyame be nyame na ne maso aye ne ma o ma ne ye dubu ache wie ye brem nyame ache na dom ache de pa eno ti anyomtofo mbeba dwumadi ase Georgia eje anase Minister SK Frimpong Minister Kwame Jedu omo enede enyomto eba beji nyankopon tata no abadwumadie na so odofo enyuhu emfamfrim fa ko ye kono da bia no Jubilee Park ho na Liberty Conference we enso bekoso or say come and be blessed, oh glory, hallelujah. And no Liberty Conference Dank Natural Healthcare Complex or for patch number 2 achana wo ye adwuma yako danke wo ebeboa pa City Life Hybrid School no chemwa ho na dank ewo 0244 017556 yanko patch number 2 Amegashi was a drone one ho Dr. Amegashi okosunsum oba honamani a ode haban be kan was yade a wontumi sa ejimi yanko Amegashi ho Kumase or Macro Old Police Station ho na behu Amegashi 0547044307 0547044307 Apostle Dr. Amegashi orofo Nana Godfire Efrel Nana Godfire say call to asem promise and fear na obi abodua udidwa wo ano spiritual marriage na garamse fomra na emwa enko emfama wo mo yade kwankro nyina na wo professor wunya orofo duru ba bia ku hu ayo den wo bodam duru ba bia keka epilepsy no fom yade yenko Nana Godfire ho na yenko tu yade we nyina adse diabetes stroke na anasa asthma Nana Godfire ebuo ho akrowa ho ofenso akwantempon so ho na Nana Godfire ewo 0537 309 069
0537 309 069 Nana Godfire Ofro and Yoma one hopa OCP fertilizer odofo yenko na yemfa ebi emfa nwu yemfudie na no eso na enso do so ni ntumi na bribra OCP fertilizer na me kamfo na me amount na nanom akuafo afra se odi ho adanse pa 0345909437 0345909433 OCP fertilizer na me kamfo na me de amount na nyoma akonkai de amawo kama brukutu abema nso so ni brukutu akakado no mayemu ma setinkom obema de du babia twetwa bi ma nso timi twetwa bi o twabi na didi ne bo we de ma na betwa ma aduan no wate bia di pa brukutu na mekamfo na de amawo oba pemfo brukutu enyema odi fie du ngotwe a enfo asem emfa enkoso Food and Drug Authority stamp na sisu di mayam se brukutu etimi tono Ghana memha 0244620294 yankope brukutu ni bi na bebo e pa Lawson beverages wo frew na Lawson se menka ncho so Lawson heba Mr. Abadwa so sa na Lawson local Mr. Odi Abadwa so Drema capsules Drema bitters so Odi Abadwa so Drema bitters na edi ahimpa omna wo abroche na se Drema bitters no kama yetwitwa bi yemu bobi no brane wom no mema na se momade bi mu ye den ena odi wura mu atitiri eboa pa yenkope bi Drema bitters ni yetwitwa ebeboa ona wo ton so ate so mfa so ebeboa mu akoni asa so 0242133577 0242133577 Lawson beverages na se menka nchosa bia de odofo enu ane club bia enu ane club yenko be club ye ni bi yentwitwa bi yemu bobi na nyoma enko enkan kama imi pro services imi pro na imi pro ya adwuma ko bi ase abre abaso oba no abahwe na wadwuma nyina no akonkan wona wa bia adwuma nyina no wo hwe sade be ya obebo wadwuma no ho eban ede ama wo na imi pro se menka nchiro se akwanya ba sesa abere wodi nani echirem ewo China mem na o sika puduo bi awogye na sika awogye no na makosa business trip no eno na mokwa kopiem ewo China return ticket enyada ewo sika nim sa na airport transfer no nyina wom ba bia wo beda nyina imi prose wafa eni anopa waduane a wobedie waduane a wobedi nyina da enyina so eye imi pro na sede sewoye imi prose menka nkyere wo se sabre dwumadie wo nyina no kopiem a mitiam be ko nyina no ehu sika nyina no ehye sika nimu a enya asem keto akra eno nti se wafom kwan anaso person ni imi pro na obo adwuma ho ban ede ma opade a ene na ye kwa kopiem ewo nkran achimota mo ekire hwa ene Star Oil filling station no na ebo ho pe eno nti yanko na imi pro ne trip aboko no di business for ekọ no akọ bo adwuma ho ban no orofo yanko na yen no mu enko twetwe nkomo wani age ho se wo adwuma bi imi pro betu abo ho ban e dia ma paade a ye frɛ wa homa we so se de be ya obetumi ene wo mu adi ho enkomo akọ akire 0244924573 0244924573 ana 0503719515 0503719515 imi pro services ono NSS abri no wadwuma ofabra beka no ho na yenko China na yenko bo adwuma no ban kama business trip kama pa 0551931931 0551931931 0548931931 yeko na eja kofi ene na yiri koko nsem a ene eda bedwasre de no ya anu odin papa na me ko akoma to yemwate ebi abe fine na eja kofi na anu odin papa 28.5 one wejina 0551931931 0551931931 0548 931 0548 na yenko homane so na yenko twetwe nkombo emra si hello good evening majo so baby afrefre wudi first of all no ke yenti o first mo kan dey no kwe awa ready muja isana
Okay. Hello. Hello. Baby, I feel me talk apa. But so the American say, Papa no, I'm not recruiting. Now, or anybody away for your four. Papa, for your phone, so mamma, no way, no one in Sika. Mamma, no one in Sika, Papa, and a cassa away for the first. The same thing I'm recruiting. Also, no cassa for who mamma, no mamma, no bread. Some mamma, and why not? I'm up for your four, and I'll bread. No, okay. Hello. Yeah. Ajuma das yanku yanim. Don't kill come out of the shop about. Now would it be just so can. But I don't know who come on, no. I said you so why said I'm what is 28.5? Who's all be done what that? And I make no for number scam the mouth. I want to on some 28.5 and Gallows and only bottom channel of the mom at the mouth of animal. It's me. No, okay. Hello. 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 Oforisuo. Yay. Good evening. My just so 28.5. What is it? Adumo we here on a price na kujina. Ebe ya me ase. Oforisuo our retire here is some baby eba. But the time me aka share me ma me. Eku na ba. Mompae na won hwe de Nyankopon wo ma no. Say wo sign ko hwe de pade e wo kwa. Be ma no be ka cho so woni brage. Na so bu sa ti chi o be ka cho ni brage because of the pade na we esa. Ye be tu ye be ka de meja. Into all who tell the pade ndi won hwe me ma. E de ni that. O ya bro se ke ma. Ono betumi ahwe no. So okay, say dear na demo we ye no o de awia be ye di. Mami ni koko ba ko ni agye ba ko susu agya ko fipeso sisi no kosi enkosi koden koda e asem o. Hello. Baby afrefre udin. Hello. 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 Baby afrefre udin papa. But the friend James like a friend. O ka friends ma. Because a friend ma. No ke yenti o. Oh, the American say mam. The American say mam say like on kana kuma ntuni yem. Kana kuma tinu unje wi manyame. Nyame na de ma nyame na so so ire oni na de tinu kana kuma ntuni yem. Unje man why? Yee, nyame fa ne bonto nte ma me die no betim de ahwe ne ma die no benya die ya asem o ya asem kase pa. Okay, birthday be on. For sure Bob Chomo fa me sofu penny and to so mame. Me am sofu penny sofu kofijima. Or that crisis life mission and lobito. Nyankopon de afe ba ko aka ne fie yen kan hure sofo nyamenye okese mene day to you, happy birthday to you, happy birthday happy birthday to you. May God bless you now, may God bless you now, may God bless you now. May God bless you now. Hip, 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 hip. Hooray. Hip, hip, hip. Hooray. Hip, 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 hip. Hooray. So Fujima, Crisis Life. Crisis Life mission. Solomon nyina say ye ma ye nyina ka ho. Ye man happy birthday. Nyame aduma kwasa da obi amfre fita. Kwasa da. Na masole ko hu hiam sa. Na dey.
Look at some come them cock as life on so called them. Oh, now some will be some pure Catholic. You room. I will work a kitty carry yourself went to me. Yaminsha so would you man? Yaminsha happy birthday pa. Of also Bema, so be was Sam obi wo how amane obi twa wa be o twa fo dia forward tikwa wura wanu ma na so rock wa e dia fo beti wa Asem Mpe Nipa fo ye wo de ma fabra kwase ebodi anya ade so so asem ye ni wa asem fama wo ba nso anu aka no kore ya ma ne 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 for so bema yen sorry adwas papa mo aba. Okay, yeah, corner House of Faith Ministry, so far with the animal Nathaniel Ejaben or no, and Sabroba Kenya Miasem, Imu Shampadi Achanasa, Yakramo Yako long time.